Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, ya Rasulullah, inni ra'aitunil lailata wa ana na'imun ka'anni usalli khalfas syajarah. Ya Rasulullah, pada satu malam saya bermimpi seolah-olah saya solat di belakang sebuah pohon. Fasajadatis syajaratu li sujudi fasami'atuha wa hiya taqul. Maka aku bersujud, maka pohon itu pun bersujud karena sujudku, maka saya mendengar ia membaca, Allahumma aktub li biha indaka ajran wada'anni biha wizran waj'alha li indaka dhukhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.